Asikubingelele ke mbukeli lapho ekhaya. Sinibingelela wonke umuntu obukele njengamanje le video. Sinibingelela nje lapha kuyivele Nkosini Media TV. Namhlanje ke sivakashele udokotela wethu ke laphana, udokotela omkhulu owaziwayo ke laphana ozinze endaweni yaseSikhawini. Udokotela ke uMpanza namhlanje ke sisemzini wakhe sivakashela yena. Njengoba ubona nje sithabathaba sobuzi kwakhiwe ekhaya, mkhulu umuzi. Uyabona ukuthi impela baba umsebenzi muhle, umsebenzi wethongo, umsebenzi wedlozi uyakhula, uyathuthuka, uyaphambili. Njengoba ubona nje umuzi wakhe ke wonke lona awakhile udokotela. Njengoba silapha ke kuyena namhlanje mbukeli lapha ekhaya, sizothola kabanzi ngomsebenzi wakhe wedlozi nangomsebenzi wakhe nje wokwelapha abantu, ukuthi lo msebenzi wakhe wedlozi noma lo msebenzi wakhe wethonga uqale nini noma ukufika kwawo lo msebenzi kuyena ufike umsebenzi okanjani. Ngisithola ke nokunye okuhlobonhlobo nje nangendlela asiza ngayo abantu udokotela, njoba esezakhele igama elikhulu lapha ke endimeni noma kulomkhakha wobunyanga. Njengoba ubona ke ubaba lo ovelayo esithombeni ekubaba uthwala owayekhona mzukwana sisemzini wakhe la afika udokotela wahamba umgodi wathola ukhambo laligqitshwe ngaphakathi. Yena ke ubaba uthwala lana obekade vela efakaza ngesimo esifana leso ke mbukeli. Njengamanje ke sizongena kuyena ubaba uMpanza sizizwelene mathupha echaza ukuthi uthini ngalo msebenzi wakhe. Sithemba ukuthi ke mbukeli uzohlala nathi sihlale nawe, ubeke indlebe yakho, sikhulume nodokotela uMpanza mbukeli lapho ekhaya. Siyabonga, hlala nathi, hlale nawe uzwe ngomlando kadokotela uMpanza. Hlala nathi ke mbukeli, ulalele inkulumo yethu. Siyabonga kakhulu ke lapho ekhaya. Ake silalele dokotela uMpanza, singene kena njengamanje. Asinibingelele ke babukeli lapho emakhaya, sinibingelele nonke nje ninibukela njengamanje lo mbukiso lona. Sibukelele ke Zulomnyama ngela zemhlophe nabakamalandela nemekeshana kamezi yaphuza umlaza ngameva. Namhlanje ke silapha ke kudokotela omkhulu ubaba uMpanza, okuyena ke S9 namhlanje siniphathele yena ke lapha ohlelweni, okuyena ozobe esithatha esibeka ngomsebenzi wakhe, umsebenzi wedlozi, umsebenzi wabantu abadala okuyiwona awenzayo udokotela osisiza abantu abaningi. Sibonile ke nayizolo besinaye khona lapha emzini wakwathwala la afika wagila khona izimangaliso nezimanga, bafika bamvuma futhi ke udokotela omkhulu ubaba uMpanza. Njengamanje ke sizothatha ithuba simbingelele ubaba uMpanza, anibingelele nani lapha emakhaya. Baba dokotela omkhulu uMpanza, asikubingelele baba sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje. Ngiyanibingelela makumbamane omhlaba onke, ngibingelela nogatsheni insizwa enginayo la ngaphansi kwalolu hlelo. Ngicela ukusichaza nje okokuqala ngingakafiki esigabeni sevuthwandaba nasesigabeni somsebenzi wabadala, umsebenzi wedlozi. Nginguthalalisani wakwaMpanza ozalelwe endaweni yakombonambi, endaweni yenkosi umtholeni umbuyazi kwaMbonambi enhlanzini. Ngikhulela emzini wasezaba umuzi omkhulu nje wakwaMpanza owaziwayo phakathi kwesizwe senkosi umbuyazi. Nokho ke njengamanje ngokukhula kwendoda yakhula indoda yasiyahlehla ke isiqhela isithola incuwa eqondene nayo noma engathi ilakhele oyisemkhulu. Njengamanje ngakhele inkosi uDube endaweni yasempembeni ngaphansi kwesigodi sasemkhoboza eduze kweholo ibhekiswe la engikhona njengamanje nala engimise khona nengisebenzela khona phakathi kwendawo yenkosi uDube, kodwa ngibe ngingokuzalwa kwaMbonambi. Engifisa ukusho ke balaleli bami phakathi kwalenkulumo naphakathi kwalengxoxo ezoba yinde esizoyikhuluma, ngingumelaphi wendabuko, kodwa ongumelaphi oqale wangenela ebuyonini, njengomelaphi oqale ongumprofeti esuka eprofetini wangenwa abadala, esengenwa abadala aqhubeka amandla okusebenza namandla okuprofeta. Ngaqhubeka njengoba nibona nani sekunje, sekukhona nezigubhu, sekukhona nemithi yamakhambi okwelapha. Angiqalanga kodwa la emakhambini, ngiqale ewashweni ngokumsebenzi wokuphiwa ethunyweni ekusebenzeni nasesidalweni. Kwase kuba ukukhula komsebenzi lo okhule waze wafinyelela la esengikhona njengamanje. Engiqonda ukusho yilokho ukuthi siyatholana nje nogatsheni, sitholana emzini wakwathwala la khona kade ngiye khona izolo ngiye ukukhipha izinto ezibahluphayo
ekhaya egcekeni ukuthi ngumuntu okhiphayo kodwa ongakhiphi ekusuku okhipha emini nje libalele futhi ogumulayo noma ezokhipha engakhiphi egqokile engagqoka amajazi esonto bese ethi uyakhipha ngikhipha nje kahle emini libalele futhi ngimbise abanikazi bomuzi beyibona abambayo ukuze beyibone phela nalento esuke ngikhipha akusikhona ke kodwa ake lokho engikwenzayo ukukhipha niyenza nje imisebenzi yonke siyahlola la ekhaya sibe ngabantu esilungisa nesimo samadlozi ma ukuthi umsamo wakho wonakele siphinde mangukuthi unenkinga yokuthi wathweswa imimoya emimbi engaba imimoya mhlambe yezilwane noma onganye ongaba uphendulelwa kwenhlabathi zamathuna siyakukhipha konke la ekhaya bese kungaba ukuthi mhlambe awulungelwa wena mhlambe umsebenzi kawutholi uyasebenza mhlambe umsebenzi awutholi uyasebenza mhlambe unamathenda amathenda akho ubona kahambe kahle konke lokho siyakulungisa kuphinde futhi okwesibili mangukuthi sibhekana nenkinga ukuthi mhlambe wena uqobo lakho mhlambe kungenzeka izinto zakho aziqondene nje kungenxa ukuthi wena unehlozi elingaqondene elingaqondile kuwe umlanjwane siyakwazi ukulungisela idalwa esidalweni kusukela edalweni zasekhaya komama wakho nedalwa zakini sixhumanisa idalwa zakho into zakho ukuze ihambe kahle ngoba phela umuntu ungumuntu ngabantu abangasekho awukwazi ukuthi ungalungelwa izinto kodwa ubunehlozi elingalungile baningi abantu abathanda ukuphumelela nabathanda ukuceba nabathanda ukuba nezinto kodwa uthothi banenkinga ukuthi amadlozi abo akalungile bese beba nenkinga ukuthi uthothi into zabo kayilungi inyanga zibanika imithi uthothi imithi ifika ingasebenzi kanti ngenxa ukuthi isidingo somuntu kasilungile umuntu ukuze alungelwe izinto zakhe kuba yidlozi ofuna kube into yokuqala elungiswayo kumuntu ukuze into zakhe zikwazi ukumlungela noma into zakhe zikwazi ukuya phambili abantu isikhathi esiningi empilweni zabo mangalunganga isidalwa izinto zabo akulungi abalungelwa yilutho bese kwakho ukuthi ke manje ngisho ngoba kuthiwa ulowa ngabathakathi kube namandla ukuloyeka ngoba unehlozi lingalungile vele liyayidedela izitha liyabudedela ububi kungena kuye liyayidedela alilungile liyadedela nezinto ezingezinhle zingene kalula ekhaya bese uthothi nekhaya alilawuleki mhlawumbe nje dokotela njengamanje uma ungase nje uthathe ubeke umbukeli lapha ekhaya lo msebenzi wokwelapha nomsebenzi wokwazi ukubonela umuntu uyawachaza baba wathi uqale endaweni yobuyoni akavelanga wabeselana mhlawumbe ifika kubaba lento lena uqala ukuyibheka kuyena ngaphakathi eseneminyaka emingakanani lento lena iqala isebenza kuyena ngaphakathi kusukela nje esebuyonini isebenza ekumiphi iminyaka mhlawumbe baba mengaqalekisa nje hayi ngalanga lento ngizalelwe kubona ubuyoni kodwa lento iqale yangihlukumeza kakhulu ukukhuphuka kwayo kumina inqala ngisesesikoleni ngisafunda ongangukuthi ngangike ngiphume ekhaya ngiyesikoleni kodwa mangisendleleni nganginqamla ke endaweni ethanda ukuba amahlathi ngoba isona ngithi kwambona hambe litshelo kakhulu amahlathi ogamdrini nganginqamle endaweni ezingamahlathi ngithi ngisaphakathi nendlela ngihamba ngibheke esikoleni kube mnyama emehlweni ngaleso sikhathi kuqhamuka kwazi esasiqhamuka ngingasazi ukuthi singubani singivimbele siselokwazi kube sengathi umqondo wami uyathwebuleka noma ngathi ingqondo yami iyadideka qhamuka bukhoma singivimba lesiselokwazi masingivimba lesiselokwazi sibuza ukuthi ngiyaphi ngoba sona into esingiphe yona asingiphanga ukufunda singiphe ukuthi ngibe uDokotela wesintu ongangukuthi ngaqhubeka ngenkani ngelinye ilanga ngiyesikoleni ngaqhubeka ngadlula ngidlula lesiselokwazi ngenkani lo muntu kube sengathi ngimbone njengomuntu ngathi uphambana lo umqondo noma engathi uyasangana ubona izinto angazazi ngadlula ngenkani sangishaya ngohambulo esengishaya ngalo sacoshe uhambo lo phansi sengishaya lesiselokwazi sesengishayile leselokwazi ngihamba ngiqhubeka ngesikoleni ngenkani ngathi ngifika esikoleni ngangifunda emzingazi leso sikhathi ngifunda u-standard 5 ngathi ngifika lapho ngafika nganeshwa ngagwaza umfana wangigwaza ekhanda la ngashaywa khona isiselokwazi singishaya ngohambulo wangigwaza lo mfana mangigwaza lo mfana engikwaza ngomese ngabuyela ekhaya sengilimele mase ngifika ekhaya ngixoxa lento ubaba wayibona lento ukuthi sengathi khona umphambela khona othinta
abantu abadala yilapho khona ke aqala khona ukungisukumela khona nokuthi azathole ubaba uGumede okuyena baba owaqala ungakhela ukuhamba oluthinta umsamo oluthinta isidalwa yila khona engaqala khona ukulungiselwa izinto zami zesidalwa ngaphakama ke ngaqhubeka nokuphakama ngasebenza kodwa ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi impela ngangila ko 14 years ngisafunda ngihlushwa lesi simo salemimoya cha hey baba indaba yakho ihlaba umxhwele kakhulu ngiyathemba nombukela ekhaya uyazizwela uhambo luka baba mhlawumbe nje ukusukela lapho ke usulungiselwe izinto zakho ngendlela ezalungiswa ngayo nobaba uGumede njengoba umchaza ukuthi wayesekulungisele emveni kwalokho kwabe sekwenzakalana mhlawumbe ngabe wawusesekhona ebuyoni ngenkathi ekulungisela noma wawusuphuma lapho usungena kulomsebenzi ke manje angiphumanga ngikiyekanga ubuyoni ngoba namanje angikiyekile ngisaqhubeka ngomuntu othandazayo kodwa beqhubeka besebenza umsebenzi wabantu abadala emva kwalokho sengilungiselile uGumede kwakwazi ukuthi izinto zami ngiqale ukuthi emangilele kusuku kube khona izinto engizibonayo nezivezwayo ekusuku ekulaleni engakubalula njengamanje okwakubaluleke kakhulu okwavela ngaleso sikhathi kimi ngakubona ukuthi kubalulekile kakhulu ngathi ngilele ekusuku ngelinye ilanga ngiphupha sengathi ngumuntu ondizayo mangidiza ngidize ngihambe ngibe umuntu engiyofika endaweni engangayazi inhlobo le ndawo kodwa ma ngisandiza ngisasendleleni kukhona umuntu engangimbuka ehamba phansi lapho lo muntu ohamba phansi ngilandela lo muntu mina ohamba phansi ogqoke umnazanatha omhlophe ophethe isagiya sesihlahla sombovana ngilandela leli khehla ngihamba phansi ngihamba phezulu ngiyandiza lona lahamba phansi leli khehla manje hamba nami leli khehla phansi malifika linyukela kule ntaba la inyukela kuyo lokhu konke kwakwenzeka ngilele ephupheni malinyukela leli khehla kunyukela kule ndawo eyintaba phezulu la mangifika la phezulu entabeni la engafika khona leli khehla mase ngifesa ngahlala kulo lithi leli khehla kimi kusenhlangakazi la ngangakwazi ke inhlangakazi ubona iphusheni ngabona ephupheni inhlangakazi ngaqala ukuyibona ephupheni kodwa engagcina sengihamba sengifika kuyo ngifuna ukubuka lokho engangibona ephupheni ma ngehla ngahlala kula maqhuqwane ngahlala kuwo umbuzo engawubuzwa ikhehla lele ngalibona ngalibuza nami futhi selingibuza ukuthi uyamazini wena lo muntu owangena kuwe njengoba kuthiwa wena unethonga nje elangena kuwe ngathi mina ngangimasi lathi ukhokho wakho umancanane lo owangena kuwe hawu ngangena ukhokho umancanane lathi yebo wangena ukhokho wakho umancanane uyathanda nokumbona ngathi ngiyathanda ukumbona waqhamuka phansi lo muntu endaweni eyutshani kulihlaza la kunamaqhuqwane ayikake lapho qhamuka phansi njengekho lokhokho wavela wathi hawu maqwayi embiza igama lesekhaya ufunani la ngithi mina ngifike nomkhulu omfishane nje onamanhlonhlo okade phethe isagiya sombovana wathi ushembe lo umqali wendlela lo fike naye la khala kubuyisele emuva ngoba uma ungakhala akubuyisele emuva wena awuzukubuyela emuva la khona khathi sengikhala ngibanga umsindo la uthi ushembe mayiqhamuka kimi uthi usukhalelana lesi siphuphuku lesi ubani othe wena angizukubuyisela emuva ngathi mina ukhokho uthi angale wena ungibuyisele emuva uthi hamba ke ubuyele emuva ekseni kuzofika abantu abazobe khuleka ngane yentombazana uthatha amanzi ukhulukelela amanzi ufake ilahlelo umlilo uphuzisele ngane izosinda ngaqala lapho ukukhulekela abantu uyibona lento usalele kusuku ngaqala lapho ukukhulekela abantu kwafika umama ehamba nengane yakhe intombazane enkulu babe ngene sengwele ngithi kubaba esaphila ubaba ngoba sewakhothama manje ngithi kubaba nangu lo mama ngimbone kusuku ekulaleni uthi baba yenza lokhu phela ukutsheliwe ngathatha ichibi ngakhulekela lengane ngafaka leli lahle lomlilo ngakhulekela lengane ngayinika yasinda leyo ngane enkulu kwaphinde kwalandela okwesibili wabuya ushembe kusuku wathi angihambe esengithuma ke manje wathi angihambe ngendebe lesesigise empangeni mangifike esigise empangeni ngafika emzini wakasibiya okwagula khona ikhehla
lo mzi wasibiye ngafika kona wagula khona ikhehla wayemtshelile uShembe ukuthi mangithathe amafutha engwenya ngiwaxube futhi naleli lahle lomlilo nalamanzi ngikhulekela lento le leli chibileni maqedane bese ngiyathatha ngiphuze leli ikhehla siyavuleka lesi sivalo abamvale ngaso la emphindweni nje bakungehlilutho nje wavuleka ngempela uSibiya wasinda.